Daman baro nga basher kun. No, Scripted. Among no kaalala tilibdig at dapay lumot na. Daytaket just for sake the of content. Just for sake the of content. Madipay kiti babasbasa ti kinapintas ti English mong kapsat. Ipanganang pamalaki din ti balats nga at dati kalunay na. Kung magsaragsak na nakabasa nga minaytaklan. Comment mo. Apay, sikay kakabsat. Kanayon ba nga linumot tiliddig nga maala. Po, dahil talaki diliddig ti iris scripted ko. Padasam, ti mapan dito'y ayan ni. Takitaam no kasano kalinis na dahil taliddig nga malala dito pispan. Kaya po, kinagdamag ka dito, ayan. Awan lumot, nagpaiso di jay. Talaka din, is scripted kun. Kaya po. Bagla ko na nila, mas ate. Kalunay, tinbalats ko. Di mahal. Kalang tawon din na po ko. Yung nainosata. Balik tayo kakapsat titapik tayo. Kamano niya ata tayo pinagpampuno na tayo kakapsat. Apa nga ta agpapaday ti pagalaan ti ledeg. Siguro ta ibagbagam nga pagalalaan nga linumot baka day agay ayos nga waig kas jay. Ti gawin pagalalaan may awan lumot na pispan ha magami nga agay ayos. So, ngarti ko na kanyamon, tano maamuam nga haan ni scripted, umay ka dito eh. Kaduang ka panagala. Ngayon, kasano nga rodan no kwa, awan lumot na, at yung maalam nga ladig ta yan eh. Kasano nga rodan. Di ba, ibang may scripted. Madigamin no husgan yung nga dagos ti may isang tao. Di ba nakatado ti ni balbalod kas dyan kaputak sanga pudpud no ti binbintang yo kaasam at tao makaskas dyan so nga kaasam at kita tao nga may balbalod nga awan ti basol na kaputi maling hinala pero di ba si kayo mo ti agbasbasol kinapod Diyos